Nginibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathandi bomculo amaskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi. Njengoba sazi ke ukuthi ke uMenzi ke umfoka amabizela akasezweni ke noma ke abasaboni ke ngaso linye nayo ke imanager yakhe okanye nayo ke inkampani yakhe itsika yethonga abekhipha ngaphansi kwayo. Ukhiphe lesi statement lapha ke ekhasini lakhe lika Facebook ukuthi ke usefisa ke nakho ke ukuyeka umculo njengayo ngoba ke esexabene ke nayo ke insika yethonga. Sekuvele ke ezinye ke izindaba ezibhlungu ngaye ke uMenzi ukuthi ke usehekhelwe ke lona ke i-page lakhe lapha ke ku Facebook okusolwa ukuthi ke ihekwe iyona ke insika yethonga ongaziyo ke noma ke iqiniso yini ke leli elishow ke abantu. Sesizo lapha ke ezazi ku-comment section imbukele ukuthi na ngabe ke uyibona kanjani ke le ndaba yokuthi ke uMenzi ke njengoba ke esexabane nayo ke insika yethonga wasephinde ke ehekhelwa ke wona ke uFacebook okanye ke i-page lakhe ngabe iyona ni insika yethonga noma ke kukhona ke abanye ke asebenze lo mkhonyovu ke ukuthi uhekhelwe ke wona ke uMenzi ke i-page lakhe. Sisohlangana lapha ke ezansi ku-comment section imbukele kwazi kwabhlungu okwenzeke kuMenzi. Siyabonga.